Yedu so no ya Adom Trotro Prince so do e was sec de ye hwe private schools basic and crank to a primary one more kwase ho 10,000 13,000 including uniform na your brofuti 3 enti ye busa wo mo ye je won madwe bibi ye betumi ye bibi afa ho ana na omo so mponi no mbedu junior high de ye me say 20 no mni ade te Prince ene Ghana fo edi nkomo omo kire madwe Adom Trotro etwegum yi efi cargo station e wo Kwame Nkrumah circle ene asem a ye hwe ne se school fees omanfo etua e wa ban school no e wo fom nanso de to ankran suku a ye private schools na won se ho fees no e wo soro school fees bi kura aba beto dwa a suku ni de yemfa nto dwa no akwada a okọ class 6 ekotua 10,000 and over 100 million echi modwene mo sen me de madwin kakra me kire ne say ayesa ban ye bibi fa ho because me back to our class 2 I've been work class to bush mark 16 class to no de additional pa no go question bush mark 16 there's aban ye bibi fa ho e wo international school for no fees so to as well fees so to and the fan na yi so ne chop money no na teacher for me the fa so so tuane ye anane board eno de me fan say eye ema baby akura no kono no now the two aban school na no so there na beka aban de no yes ne international school so no aban de no wo form international de no wo soro se na aban de no okay kakam se beka ne say ye human ka aban de no e wo form edinka aban no emra emni sa private school for no enkasa ada mutum kasa no school fees na ba for asa school fees ndie ne board ba na aban school for so de ama bebre atwe kon so aban school for no teacher for bi lazy obo ba say me confess aban school no obi timi ko aban school o timi twa e de ko university timi ko bia e de na ne de yes yi for private school esua de esna aban school so first no mu sua de esre private school for ti asa aban school for teacher for na yakwadwo ntira Pacho mention friend me kwabena boache de me kan say ayi international school so no say no kamia say o ma fa na say o ma na ati o mo school enti di o mo pe bia na o mo ye o ma na ati me so no say nhyehyɛ ne mmara ye adwuma say obi ati ne school kra aban hwɛ na o de nhyehyɛ ne mmara bi to ho boy say o mo je ne ayi so say ade obi a pe no oje ene metia me yire frame a me bucket to oko international school owo KG2 ono nko books a wo to no books ne nko aye 5.2 mienu e ka ho e de o keka boma 17 million school fees kwa enyamai enti besusu se aban na den hyehyɛ bi to ho nye che ojai obia ma obia ye de opɛ ege school fees bia obia pɛ e wo man mu ha se aban den hyehyɛ to ho yo me so me de kakra me kan se school na san se wo mo ankasa ne bi enti no omo ye de omo pɛ na aban school no ono mi se ne wankɔ a eye den ya boso me so a ye betua ne ka enti no hwe so enkyere nkwala na de na nkwala na nso ati school mu no ehunu se ade we ya me ye ma nya ni se ya ye be ye mi se enti no omo ye de omo pe no enti na ma ye se obi ya na de ne ba ko private school se de be ya ne ba be hunu ade bi se ho no discipline ye den e wo ho aban school no nkwala ni nyina ye de omo pe enti de be ka kira aban ne se aban teacher for no omo ni nko teacher for no na nkwala no nso ntimi nya den entimi nsua ade no ama empanimfo ati aba mu nyina aban school no mu nyina ye den e koye ene no mu nyina ade aye empanimfo enti de besre aban ne so mo na ni nkwa teacher for no na teacher for no so ntimi nkire enkwala no ade ni yie me de wasen empanimfo ne akwanya amuri aman mu ya ha ye free Kumase ne ya ba ha ne ye adwuma de mesumi ni mu Kumase mi school a me mako e problem kese pa me ntimi ade kronti a ama private school no omniama aye ni boy din obi a wase me buy international say abani fees obetima ye bibi afa ho ama international niam aba form fine be boy but wontimi ye bibi amfa na se nipa ne se wati ni school ana me de me madwe me se bia oje tax bi free
private school no and anything am na ma aye ne ma na boy din sane de ene nkan mfa yema no kwa aban me say me ma 5 ma wi omo nyina do ma ba aban de ntia ma wi omo no ska private no omo gym no masa aye too much yan so edi pa obi adwuma ne ye se me check bo so me ska me twa ne fie ne nkura ne ska na mentimi endi se me fi se aban fi se so just could be fence ska be free private for no ntina masa private for no musika na ye more de anka won tete so man na se betima ko private yentimi konsole ne abana na eja ye be kwa nso hwehwe ne mama ne mama nkofo man ye enye sa so ana no so se nya aban na agi bibi fi omo se nya aban na agi bibi afi omo ho de a ene se ne abana na ye bekọ because se nya aban na nyi bibi afi wona se o man kasa na de omo pe egi se ska no aban kuta nkola 5 ska me tua masa me bodina enya asenketo a me mo school ni sudin ye wo kumase po Sofia ho na me wo ma 5 ma yi omo nyina afi sa school because ska me tua no enya ska ketwa tua ba ko be se masa ska me tua no me pese me bo school bi din me pese me kan de modi na tua o baba ko sen enkra me se me check ya ska me tua onkra no e bi am fan se be say 2000 kra na enkra 5 check hwe a ska me tua anopa e bi a enyimlo mbedidi next come be sa de ko school bus wo hwa ye say printing fee oh why say one fee we betua say scan to be check say scan kan nyina abo no masa me so kwakwan so ba ko ba me sika ennu saa enti na wo say me yi nkra no fee ho ise nkra me yi o me fee ho ba say la school no kra no e ka me do me mentua me say school ni say ade enti ama me yi nkra free school ni say na nkra na ko manim eduru say wo mo ye exams no school no master na o hwe school no opamon nkra no mo betena abonten wa abra man nkra na anya exams ni bi ene ma menya bufu am yi nkra no fi ho Adom Trotro ene omanfo akire wono adwene wonso a wo fi a wo hwe ye no megidi se wo so wo adwenkyire bi a asem ya wo so obeka bibi afa ho enti ne se Trotro no eye ma mate o team no ogisu se de away